te whatalo whatu nei, le swafa manu malo Yesu Kiriso le nei a fiafi. I le ainga pa ia o le Grace Recipients Community Church. Ia, me se fui paanga, wo mai masani. Ta maa, se tina, uso se tua fine. Ia, ua fea fo le porkarami le tala noa le uso le nei a fiafi. Ma lor so i fo maua, ma lor le langi a mama. Vi ia i le tua, o mua lava tātou whaaftai le tua, o no pule au, ta mai se ta sto so i fua, e se matou wolo. Ia leo fo mwhai tātou toi whaidoa i le nei a fiafi. I lungo nei so ta inga penga whae dangi. Ia, mati fo le nei teimi e whaataro whatuai le. Mato whaatasi fo i mani tai o le Grace Recipients Community Church o le Pesfontini. Penga inga. Ia, me se to ina ia sione tātou pule nei a fiafi. Nangi mamai na sunga. Ia, malo. Ko te ngai nei. Ia, o mo le. Ia, pese si mea ke dua fia. Karkalai de makarka ko por karame ke o wan lord por karame pese si mea o lo. Se dua karang fo se mea fo i manga ia sa kupongi ia so i. Mori mau wai fo sua fo i. Sua fo i o le fa maru si ka ko le aku makala ia ku ia penga. Fai nga luenga fo i nge ia so penga mo se nga. Kele nga le lo. Kere nga le lo. Ma Peo le malau funga le mau koe mamu. Ia, ai me sini la sa whainga lu. La sa si sina fo. Ia, o nea fiafi, ma salo na kako, na loa no tātou porkara masani. O tātou nu e tu mau a tātou le mele o le fisili, matani, mo le taimi nei. Ia, o le nei la fiafi o le a tātou tala noa i se mata upu ta ua whapea o le sāpati. Ia, o te tani tono. Ia, kele fo i manatu whaaria i le mata upu. O le fisili le nea fiafia, o le a sao nawa, le a so sāpaki. O e whai mai isi o le skoa. Ia, e whai mai isi o le sa. Ia, pere mo, pe, le songa whawhenga inga, pe. La fokuia le lua, ma se lua po, le a se lua kara iedi. Ia, o pe o le manatu la leo. Ia, pe whai koe whamako. Po le a se kara le kuspa ia. I mele. Ia, mananga whanau. Ia. Time of sea pas. Ia, ke ile e soto, e soto luas fulu. Ai, tātou te wa ai le tūla whono lea le tua whai mai. Ia e mana tua lea so sāpati e te whapa iaina, o aso e ono te ngalue ai, o aso e fitu, a o le aso fitu, o le sāpatile ia i ovalo o tua. Tau li esa sa pēlanga o le sāpatile ila kuspai, o le sāpai. Aua e te whai e se ngā luenga e tasi, o oe malo o talii, malo o fini, lo o onatane, malau o auna fini. O au manu foi, ma le tangata ese o lo mauma oe, a wana whai e Iova, i aso e ono o le langi ma le langi a tō ma le sami, ma mea umalava o iai, o na malo loa i lea o ia i lea sofitu, o le mea foi lea, na whaamanu iai e Iova lea sāpati, ma na whapa ia i nai. Ia o lai mangingo le kala kuspa ia. Pasa, o le sāpati, o le aso lo na fitu o le vai aso. O na winga e le o se aso sa e kusa e malau fisili. O le aso ko ngai po le aso sa, o le tari sa, o le aso to o nai. O le sāpati, o le aso to o nai, o le aso lo na fitu. O le aso lea, well, if we keep things in the context, o le aso lea, e malo lo ele isa ra elu. Mai ana ngā luenga, ma le whaamoe moe, ina ia mana tua ai, ia le fōwhoanga na whaia e le atua. Mind you, o le kalangoa i le kaimi ai le au maia, ia tu la whonu whapikoa fo, i le sefulu. Ia, wa le kalangoa i le whai mai, e te mana tua ai, o aso e ono na whai e le atua le langi ma lalolagi o le asifiko ma lolo ai. Ia wa le fisili ia la sunga po le a kongua le aso. A le whai mai. O le asifitu, o longa winga. O le asko ngai.
o se aso la e malolo ai. Ia. Sa ole. O le aso e malolo ai. Ka fu e Ia. so la sofiku ala so e malolo ai. Ia. Wa ngisi o mga kursa paki o le aso le e fai e loku makapua iai. Ai le ye se fa kongunga fa pea o le sapati po le aso long fitu. O le aso le e fa poko e keusiano kapua. No. O le fatununga. Le nga ave ai se la o le aso fitu. E malolo ai. Ua whapea ina ia Iova. Man mafu anga. O ngole aso nga malolo Iova mai le whainga o le... Ua i lau sauwanga. Leo ka ua lau sauwanga le kulanga lea ia Israel. Longa i fōringa mai o le sāpaki a avi whapikoa Israel. Iui. O le sāpaki aia o Israel. Longa e le afia ia isi me o le laulangi. O le whenga lea kua pesa o lea Israel. Yes, a ki kilo la ile e soto korkasi. Fai posi fulma le tolu. Peo ngai sa ungoa apasta. Fulma le tolu. Fai mai ia... Fai mai... Sfulua o fetalai mai fo Iova ia mose ua whaapea mai. O le alkala Iova la le saunoa I fai mai le atua. Ia e fai atu le whanaunga Israelu, ia whape atu iai, tau te tausi lava I o sāpati, a wā le whailonga lea ia te au, ma outou, e o ia outou tupulanga amuli ina ia iloa ai, o au nei o Iova, o le whapa ia ina outou. Well, I want to stress here, kusa e malofisili, ko isa o le lava la sononga e tu, o le sāpaki patino lava ia Israelu. O le tausi o le sāpati, o le sain le ngā, po le whailonga lea, o le whea ngainga I le vā, o le atua, ma Israelu whaangwe mai, tau te tausi lava I o sāpati, a wā o le whailonga lea. Kau whai kau le whapālangi, na whai mai, but as for you, you shall surely observe my Sabbaths, for this is a sign between me and you throughout your generations. Longa winga, o le whailonga lea, I le vā o lea tua, mai sa la elu. O kulanga ngā. Longa ngā e a kangia mai e leila se me vivesi I fua le loku I le sāpaki. O mea e a pēr whape e kake koe fo I maka upune kakar mua le vasona ke angi. Whaaliunga ma le whaawinganga. Le wingo me e lua. Kusala ne a kangia mai I le me pe fōringa mai o le saungoanga po le whekalinga lea kua ia Israel. E winga le sāpaki. Yes, a kauro sāpaki. You think of the Jews. Ke mawhau whaiutaia. O le whea ngainga le whai, o le whea ngainga le atua. Mai Israel. O le whea ngainga le whai, o le whea ngainga le atua, maona tangata. Aili a vea ngā kā kauma tangata o le atua. O le whama mawhai ngā, I le mea whai mai. Tau te tausi lava I o sāpati, a wā o le whailonga lea ia te au, ma o tau. This is not the church. O isa la elu lea. Ua avea la lea so ko o ngā ei po le sāpaki. Ma aso ua kapua ia isi Kirisiano. O ngā ua Kirisiano le kausi I sāpaki a iutaia. Wa sepa wa peas ke seango ia kausi sāpaki a Kirisiano. O le mea monia, ele eise sāpaki, ele eise aso. Ele eise aso whapeo se aso sāpaki ale au Kirisiano. Mind you, sāpaki o lona winga o le malo longa. O le aso la renga mai, e malo lo ai. E leo se aso lango Kirisiano kapua I aso uma. Ale aso sāpaki, o le aso ngai malo lo ai. E lefe me ia le atua. O whailonga lea I lo ai. O o lea malo lo I le aso lo na fitu. A wanga I whai e sen whi au puse ngā luenga o au mangu ma mea uma au na o lau whaangau. Malo lo, kusala o isi aso uma, pule o malo whaikalia. A le aso lea, ua wawai ese le aso lea mo lea tua. And in the context,
o le kala ngā le tua, ngā whai, ia i sala elu, e le i whai i se ekalesia. Whakoa whangaungi le ekalesia, couple of thousands ia, muliane, i le aso Pentekoso. Ia, pe sa o la le mauli ka ki whaanongo so i whai mai. O le ngawhae ka ua ka kou le luku ia i sara edu ne. Wa ka ki whaanongo so i se o ka kou i sara edu fo. Ia o ale mele iei wa me o ka kou i sara edu. E whapitoa, la whapitoa lava ia le ngā luenga tongi ola. Po le redemptive worker le tua ia i ona tangata. E se fo i tātou ia i le ekalesia. Alanga la e iei fo i kel siango i sala elu. A fai kau il tuspa ia. E ke mau ai il whenga fo ia Kerisiano Utah ia. Ma Kerisiano nu ese. Langa kapua i le aso sāpaki. Ale mea ia. Elese fa tu la fonoina onga ole lotu il whainga fo e tele maua se fa tonunga o lo fa pia mai ia kausi sa paki pe tapua il sa pati po la sofiku e kele maua the church is not under the Mosaic law because the Sabbath is a part of the Mosaic law fakoa wa le fa me kanga mai ia ke minga fa vai ai ele ia mangi rek ko nga kausi sa paki kanga mai le fofo i oia kupiko ngai se kala nga whainga kausi nga zapa no whako ali i nga ua mai le tūla fono nka ilo i keo le iloa langa ele ke le sa ka iloa almenau ke iloa ele i ese kausi nga zapa ki nga whai o mai i le kaimi nga e o mai i whako a whai nga ua mai le tūla fono so tātou Kerisiano, we're not under the Mosaic law. We are under the new covenant. The covenant of Christ established ile maliu male to o Keriso. Ia lo le fo Kerisiano. Ile o ia fo se fatonunga vo fa pia me le sosae. E kapua there's no command. Pola sko ngai pola sa nan you search in vain ele se fatununga a me kapua ele sko ngai pe kapua ile sa ele se polo inga ma oti la valo fa pe mai ai a me ola stona ai pola sa ona ona tapua ai o sa patia ia o le aso o le malolo e malolo i tangata a faina malolo i le tu e tau ho ila na malolo i tangata a fa tonu mai le ia sala elu le a fa tonu mai le tu sala elu malolo i le aso le ai pe le upule le fa pa ia ina na pe se tangata pa pe o le aso le tapu ia a po tu langa na e fa pa ia tangata yes kusa ole mera manga o ia le tu ia ese mai sala elu mai skanga ka umma ese mai ia isala elu mai le la lolang le rungalanga or kala fa pa ina be separated be different ia va vai ese ina mai so o fai longa la I loa ai o le kausiole o sa pati sa tala le upuna fa pa ina o se sofa sa aso fasa ina mo isala elu atu mo mea umma anga le ka ua manguma mo mea umma o le si me taonga va ai tato I kelinga piuse ke se angole le upule sa pati ia tat Sunday is not the Sabbath ele sa paki la sa o sa paki ia o la stona ele fitu sa paki ngale kua nga ave I yon tangata e malolo ai ki farong so o ka Emmanuel sa pati sta ia o Emmanuel that's not the Sabbath it's the first day il kuspa ia keren ka the day of the Lord na so mo o the first day o le lua yasu le sa le le ka kapua ai o kula fongo la musi nga ave ai sala elu o le mea nga makua I kuva lua ai Paulo ia Galatia ma o kam fai Paulo ia I loa la vaenga ia you are no longer under the law I kersiango nga we are free fa mai ia kala Paulo ile Galatia 5 kamai o le sa alotonga o fa sa alotoina I o to longo inga awa koe fo ile amo o le polonga meranga fai mai kaltira manga lima
Palaman me pa ua se o ko mana lo ftuno. Pe a o to e tau mawhai e kausir kula fongo. Ia. A wha pera ele anga tu la fono. A pangale ele mwhai ka konga kausi. A wha pera wa kakang whai mehe kia. Mai ele anga la pe ka mwhai kausi kula fongo. Ele anga. A ia a make sure a e kausinga la kausi longa a koanga. Ia se laupa senga longa kausinga. Nga le ni la ia oe ke riso. A le se mea pe nga. E o se kausi se laupa senga. Ani fa mele pa ia se ia ka uma. Ele a warwi va ele kalatia e lua se fulu. Fa upu e lua, am ta upu e lua fa upu se fulu. E so ngai de mele. Fa upu se fulu. I'm gonna read from. We should. I'm gonna read my le. Ma fai upu e iwa nga fai mai. Na lato I loa fo ile alo fatu no fo ina mai a te au. O na lato fita ngofile I lima tau matau o le whaata singa. Ia te ima ua ma pā napa. E ia kopo ma kefa. A toa ma Ioane. O e na tau poutu wina. O lua kau le mea nga, verse 9. So that we might go to the Gentiles and they to the circumcised. Who were reputed to be pillars. O e o tau poutu wina. Mea ngā le whea koe I le mea leo le o whaavai o le kalesia. Le uli ia. O ngonga e ka au ngā oi fui. O kefa a toa mai Ioane. O e na tau poutu wina ina ia mao inu ese. Mai lona whai pusifuru mai. Tau lava ina ia mana tua o e matitiva. O le mea fui lea na o nau iai e whai. Pau lava leo le mea whai mai ko inga ia pauluma. Mpangapa. O le mana tua o e matitiva. Ele I whai mai ia mawa kakusa paki. Le se mea whai penga. A se au le ka ua paki. Le anga fui e le ni uta ia tangata ia e o ia. I rauli ia. O ka ngaka ngu ese. Ma e le ai ma se record nga wha penga kakusa paki rauli ia. Ele se kala wha penga. Kerisiano nu ese le kwa koe. Ia le ala ua mai ana fo il kako fie. O sa paki ia pakingo amo Isarai. O le kula fongo o ia por fikalenga le akua. Ia Israel. Ia fa malu le aso la malu lo. Sa ora. Ia salo o kako ia i fa silia kula le. Silia. Sone se mete ko fia. A popo I vai nga le ko ke e ko fsili le na ko. Silia le. O leo te mau tu I le maleko le lua. Whai pue e lufu fitu. Maleko lua. Pe tala Yesu, o Yesu e ngaro tala ingane. Ua whai e sa pati mo tangata, ua le whai e tangata mo le sa pati. A o le malo longa mele. Ngarang whai sa paking ai mo se malo longa. O le malo longa. O le karisa o anga o bisiti. O le sa paki. O le malo longa. Because afa peo le aso. Onga ua o le aso nga le ua o le iengi me whai. Ia la ua whai ma aso whapiko e kapua I ai. A le se whakonga wa peo o le aso le ko kapua I ai. Langa o tangato le tua o le tempo fu. Le manumal fu. E whai kapua I ngai aso uma. Sau fu ele keminga ele karesia. Ia, la e kapua I aso uma. So... Ia, kako I pelana ne. Te whesini longa tua whunga le lea fiafi. Longa winga rā o le saonga rā le o le mea E le iai se whatonga mo le lotu.
ina ia tausia sa paki e le ai mas whakaunga le kāresia po le loku lea e sa on Exactly. Le ai se polo inga mo le lotu ina ia tausia sa pati. Kusa o le polo inga po tula fonu. Le la vea masa paki nga ave a Israelu. Ale avea ile ekalesia. Look with me to Colossians chapter 2. Wa koe ngā mea ia. Ia, ngare fisosoang, ngare kusipa ia fisosoang mai a kāku. Luas fulu onu. Tapu lufa upusifuma le onu. Na ke maua I tala wha apea. Let no one keep defrauding you of your prize by delighting in self-abasement and the worship of the angels, taking his stand on visions he has seen. Afa aile fasamu, fa mai ole nei aua ne I whamasino atu se tasi a te utou I mea e a aiai, po o mea e inuai, po o mea ia o tausaminga, po o masina whaatoa, whatoava aia, po o sa pati. Mai lola ia sifumanfiku, mai. O ata lava ia o mea atali a ole tino e a keriso lava lea. O la le winga kala, o mea nga, o kausi ngā mea nga, they're just shadows. O ngiata ata. Po ngiata la fo ia e whaasingo I le lumana I mea mulmuli mai. A lera wha merwa po sumafiku. O ata lava ia o mea atali a ole tino e a keriso lea. Whekea ko whaaperitani e pe kauwhio lolo mai. But the substance belongs to Christ. Things which are mere shadow, see, of what is to come. But the substance belongs to Christ. The reality is Christ. O le unga kala. Me unga la fe mai kara polo ia kalatia. O mea ia ua o ni ole tula fono. Wa nga o se taitama. Wa nga o se whaakakanga. La vea I marasa paki. O mea ngā lefa, peila ole whalunga le maasani e fu ia tātou evangelicum. O le tātou sāpati, o keriso. O le tātou mālolonga, o keriso. Mea mai Yesu, come unto me. O tō mai te au, o fu e mālolo ai. O tō e mawhatia mati ngā ina avenga. O mālolo ai, o tō. I la lefe me kala I, o ata lava ia o mea atali. Na whaasingo I le tūla fono, ma mea ngā lau mai whamai. Awane I whaamasino atu se tasi a te autou I mea a ai, po mea inuai. So Paula le whakonga le I, o le awa le whaamasino. Ia whaikeke, aonga I whaamasino inga o kou I mea ia. Ai le o iei se tala whaapea e kausi, e pele e kausi. No inga e whōringa mai, a kausi whalei. Ai o le whamasingo o ele kausi I kāka lai kausi. O e ele kausi, o le whamasingo o kāka lai le o kausi. Having said that, more shadows, more waka, more atata. o le tino ai o keriso. O le mea moni lava o keriso. Kusa o whaakakanga ia le pointi lava a ngā ia Yesu. Le Romas fuluma le whawhai upu e 5. Hawhai mai o le manatu o le tasi e sili le tasi aso I le tasi aso. A o le manatu o le isi ua tutusa aso umalava ia taito a tasi ma mautinoa lona lava manatu. O le kalangoa ia Paulo I le ekalesia Roma. O la iai matangata Iutaia. La ele au Iukaia la kausi sa paki lava. Ia aele manga o la uli e whalo akule le tula fongo ngai whaapolonga I matangata ngu ese kerisiano. Kusa o maui o lo whapeanga makua mangingo I le sa alo konga o kerisiano. E kausi ai, pele e kausi. Paule mea ia awangi a vea ma me whaamasino I na I la atou ngisi. Awa o mea nge ka au le kolosenga e luas fuma le ongo. Wanga o ngia taata. A o le mea moni. O Yesu keriso lea. Nongo inga more types pion ka horisi vaenga. But the real thing is yet to come, which is o leo umanga sau. O Yesu keriso.
longa na e ua kangia mai ni ka kukan o ngi na fia o le o mangingo le isala elu e ele somalolo Iyo. ana e karisia Ale o faile so mua maka ko so malolo. Iyo, ile asa. Le buka ko ka po e. Iyo, le o faile la so mua maka ko so. Ko Yesu. Iyo. wa pe fa vai nga de ka furo ko le si fa fe na le wa e karisia o le ana le aso le ka po ai na le rua Le so ka po ai e o le so ka po e karisia. O so e rua e karisia Iyo, look with me ile ngaluenga e lua. Ngaluenga e lua fai upu e whaunu, ma le whaafiku fa mai. Ua lātou no nofo pēa ma le loto ngatasi le malu i lea aso, ma lea aso. Ua tofi foi le areto i lea fale ma lea fale. Ua lātou aia lātou me ai ma le fia ma le loto wha maoni. Mai lola ia lea. O le whaafiku, ua latu vi atu i le atua ma ua alofa ina le nu umalava, ua whaapopo ina le kalesia le li i aso whaiso, o e ua whaola ina. O ngā e fisosoang ka le lau sili le apas, kusa ngkapua i la vaenga i aso ngā whaapopoko i aso ka pua. le karisia le ka kango e le Israel le karisia le Iyo, le kalesia, le kalesia, le iai tangata ngau ese makangaka Israelu Kirisianu. A whaapea tātou te vaai se aso whaapikoa, se kasi. Wa rewe me ka pua i aso A pela ka kufilifili se aso se kasi ka komafuka ai, ma ka pua i ai. Ie pei lola ole ulua i kalesia. Nga kele nga whikau i le aso mua. I le aso saa. I think ngaluenga lu se fulu. Ni ka koa fea nga le la. Luenga lu se fulu. Fai upu e fitu. Fai mai ia luka i. O le ulua i aso le vai sa pati. Ua faa poto i na ele au so e tofile a reto. Ua la unga atu paulo ia te ilato. La mea ka omenga. E fōlinga mai o le habitual practice le au vaenga ia. O aso mua vai aso. E fai ia lako finga a leko ia. Lau ke whailoa i e oinga e tapua i ai. Pevelan mua Korinitos fuluongo. Pe sa lau sue ali. E vave lau sue ali. Mua Korinitos fuluongo whai upo e lua. Ia, ngā whai mai. O le aso mua o lea vai sa pati, ma lea vai sa pati. Ia o touta i tasi matu uane ai ni ana mea, ia whaatatau mea e teu alona manuia, ina ne i whaia ni au te lenga, pe a o aluatu ia o polo ingare a polo le avela vanga, e whaingi lako lava offering. Whaingi lako offering. Ai whai i le aso saa. A whikau i lea aso saa, ma lea aso saa, lea ulua i aso, mua o lea vai sa pati, ma lea vai sa pati. O lea aso mua vai sa paki, lea sa pati, o lea aso toona. A lea aso mua, lea aso ngā so o ma sa paki. O longa winga la, o lea aso saa, o aso ngā sa whai ma aso e whitau i ai, whiloa i ai le kalesia, as a church. Longo inga la o mai fa tatou time. Ia, ole aso la ngā le ka whikau. Whai masa. O ngā ole mea vunga le e aonga mangingo le le. Ele o iai se whatonu ngā mea kau ke mafuka le aso sa. Ole mea ia, a maka mai lava ulua i Kirisiano. Ma tatou muli atua i lava. Ele o iai fu se record whapea ngkausi sa paki ia e feso ma Filipi, ma Kolose, ma Karatia. Ele o se mea whapea ngā. Paula van mele e whikau i leulua i aso. Whikau i leulua i aso. A ele whapea se whatonunga. A mea ia lokura sa. Mea wanga e aunga maa malama e. Leo Kirisiana. Ua mea mo e mkoi. Ki ngā okari ngai ka whai mai so. Manguia sa paki. Manguia sa paki. Sunday is not a Sabbath. Sunday ele sa paki wangara o Kirisiano. O sa paki e sa la elu. O le asko ngai.
a whapela. Paki la ia ngai le whape mai o le malolonga. Whia. Mo ia raka o le sa paki a le aso malolo. Ioi. O le malolonga. Ioi. E leo whai mai o se aso e kapua i ai. Ia. Na pān mera mai e malolo ai. I le isala elu lea. Lang le isala elu e kapua i aso uma. Pe o mai whela kako kiosiano. Kaun ka kapua i aso uma. As a church, pe ila nga practice e paulo mra vaenga ia. Faso solo mai lalo se ia o merka koke e pe o le lua i aso lava o le vai sapati. Kau ke feilo ai ai, tapua i le atua. Corporate worship. Ia, ai o le makaku fu ngā le whapea. Ia no ngā le mahalolo ara so a kon me ai le wha o ngā e whai i ono. Pe o le mafu a ngā rume. Ia, a le mea ia, a sa o le context o le mea. O le aso mahalolo. Ai o le mafofongo mo o ia longa la malo ia le faise loku ma ia nga peino la ia la a le mea a fua i le kala kuspa ia pe o mea o le aso malo lo a feka la ia ia mo ia sai ia fa mangi e pula la o ko nga de verga a le so malo lo e ka uma e fa ia se fe a pula le mea la va como fa ia i lo ele ese ese ke le ole finga ngalo le tua ia isala elu la ko kausia le sole ia ese mai ia ole mea ole fai longa ia e lo ai sala elu ma le va sala elu malanga tua e le vape lo ai le loku malanga tua so o ka komaro longa ia as a church is a spiritual one which is o Yesu ia a koe wha o i o ka kosapa. Tau ke malo lo ai, o Yesu o tato mapu ai, sa o rest. O Yesu. Ma e la fia fonga na kusa le ua o ka ko ki no le le sa pa. Ia le nga ko fo i lea. O ai nga ave iai. Sa pa. Ia le ale a fianga o re karesia. Pe la vea koe kukongor sa paki rea a ne ua pe ua uma maili a fiafingi o lea lau ma karakana mai fōringa me re karesia ia e leo i lano le o le whaamalu rea o le whaamalu ara e leo uma fuinga pae a kungei fōi me e iei lua e karesia me whapenga ia mahi o harkasi ki homa ka upu ua makua i karango soki fe lava sa i kono ia ai a kongo a fōringa fiafi mo le tala noa reu soia o se la ko nef so swangi a mai ko kongor kuspa ia a wa for ka ko e karesia ia wa ngi for ka ko e karesia o le aga fara ma ngir sa paki ia so ka fa nga ma ngir sa paki ka ia ai ni dit ko fa no le nei o sa paki o me ma oki ka feka la ile ko mo isarai ai le fa pera sa ia ma ngir ni lo ku le ka o sa paki ia mai me va penga fonga ni e ko mo kingo e fa mo kingo le o le aso le ka ku ka po ia o le aso o le u ia so le vai sa pa o le aso nga ko e ku o Yesu fa manga ko le to tu mai o Yesu i lo no maliu mo a sa patia ia o Yesu o le datu sa patia datu ma o le fu le si mau nga mengi o mo akaka uma o le reality o Yesu isa la o isa paki nga o si nga ka po o sa o Yesu le o ku a kor me pe ko so no maka ia e fo i mane me ki ia Yesu ia ai se fa uma kwara ka fsini de ka fsini de kwar fsini de ko de la mo fo ia e ia se me le nga ile ka po ile sko ia o le sine me o fai ki kedingi ia o fa pele ia se me le ka po ile sko ia se me se ruf so ngi o le apa pio le pa pio me kus pa ia ka po ia so ia se me la o ia se me la o ia ka po ile so oi foi la ko ka po ile so ia fai mare lo senge ka po inga le sko oi hui la ko ka po ile so le so sa ia
o le asko ai ala le se fai ngor ka poi ele se fai a fa pe o filfili e isi Cristiano vai vai que lo fa pe filfili isi Musalemi po isi filfili isi Cristiano e kapua ile asko ile asko ngai let them do that mal sa altonga mal pele va ole Roma sufa fa po liman ka fa ka mai ole manato le tasi e sili le tasi ile tasi aso a ole manato le isi o tutusa so o malava ia taito atasi ma mautinoa lona lava manatu ole ana ile aso e ana o ia iai ona ole li ole le ana fo ile aso ele ana iai o ia ona ole li ni va kusa pule lava oia pule ale peke asko ngai peke sa ia palme la tu o lo kausi sapaki ia aungi fa masingo ia ela tu ele o tausia sapati o tatou fu ele o kausi sapaki awa le Famasingo. Awal famasingo. Awal fai oe ma fa asala ila tu lo fa penga onga kausi sa paki e fa keke ia awangi ngi fai oe ma fa la velavi. Awangi fai oe ma ka kausuai e le siuso Cristiano. La ele o tausi sa pati. O la tausi sa pati. Galatians, I want to look at Galatians 5. Kartia lima, sutolu sulima. Yeah, ne fai mai au wale au soe ua wala awina au tau ile sa alotonga tau lava ina nei a vele sa alotonga ma tonga fiti ale tino a ia au tau au na le tasi ile tasi ile alofa a wa ato o toa le tula fono umalava ile upu e tasi o le nei ia e alofa atu ile lua te tua oi ia pei oe lava ia te oe ai a fai tau te feu tai ma fe ai nai ia o tou ina nei fa umatia o tou ia te o tou se vai pau ole mea lai mga o mia o le fe alfangi o kula fongo ia laua a kokoa ia le tula fono ile fa tonunga lea o le alofa oe ile isi pe oe lava ia te oe ole kupule mea ngal fam singwa ole si me ta o nga fe mai o vala a wina o tou ile sa o tonga o ka kola o tato tangata ua fa sa o toina o sa tonga le i lo kala ngoa ile langa ka lo sa tonga okay fa sa o ko mai fa sa o ko mai la ile ale ile tula fono tato la o le na fe mai a wongi a velo sa o tonga ma me ke ka fidi sa ngoa ai ma me ke so onga pule oe la me fai pese me ola se tulo langa me ola ele engi ka pula ele se tula fe mele a kopunga e lua fa pos fu mai awa o se tausi le tula fono umma ayanga sala ise me tasi wa no fusala ia I mea umma kusala afa apea o oe ai kausi sa paki ia tausi male sa alotonga kausi o lau filifili sa alotonga ongi e avea fa apea kausi onga o le tula fono o le ungal kala langa afa apea o lau kausi sa paki onga tula fono you have to obey the whole law ia ele ai am sisi o ako o sang kausi o sa paki no one can do that sa ngar ko singot sa pakida no ngai fodinga vele mas e o a fainga wek e o le manolo ai o faingi me ile sa pakiwa fodinga mai o le aso sa paki e manolo a longa a o faingi si me e le kakaunga pe ngalu e ai ia pe ora sa o ngar vele a foi malo lo malo au anga I fai a se fe au anga I fai se nga luenga au anga I ka foi se afi o mangu se vai oi mangu malo lo mangu ka fa fera me le nga fai ki o ia I nga lu e Yesu I so sapa I so na so dia ele vai
le sa ma le kunga le sa fa inga le ngai Yesu ele sa pa ki le ku si le o so o Yesu o saiko ai le aso sa pa ya se ko ba nga wa ke wa le se fisi de nga le bia a la sa ye Yesu po da se sa o se fa nga la fa Yesu la wa ai o nga ye nga kula fo e alan ka kula fo ngo mo se fa a wala mai a tula fono i a kula fongo le tua ona o le failonga nga ile fapa ia ina mare va ese ina mare ese mai o isara elu mefe mai kala le tua o yo ko kasi yo usapaki e fai ma failonga i lo tatu va e o mai foi la ke me raudi ia fa pela me ngala fasioki e raudi Yesu ngala fasioki o ngala kula fongo o le mapo tu la fono religious man ia ai le kalanga la uli ko enga kaka ia le ukersiango ala o mai lava male fa yu kai mal fa tu la fono le e manga o e amo ka kersiango vai vle fa upunga limon ka su limon alwenga fe mai ona tutu mai le o isi o le tu a inga o le au for sayo e u fa tu vai o kanga farsaio au a vea ma Cristiano o leo kakarangoa i le fongo ale kalesia i Jerusalem nga fai po le ale me kaunga ave po ame kaunga fa kuainga Cristiano ngu ese lala o umanga ilo me kaunga fa kuainga ia Cristiano ngu ese ai mai la uli nga farsaio leo fa Cristiano ina ala hold on lava ile tulafon fa mai una stu mai lea o isi o le tu ainga ale au farsaio e u fatuatua u fapeane listen to this e tatau ona peritomeina ila to ma fai atu ia te ila to ia tausi le tu la fono mose la kula fonga mose ale la vea e male machapaki a farongo ile kalia a pekelu fai uposfulu he mai o le nei se ale mea to te fa ono atuai ile atua Now, therefore, why do you put God to the test by placing upon the neck of the disciples a yoke which neither our fathers nor we have been able to bear? Whamai. Lami ko whango ongo ele atua. Ilo o tō whae atu i ua o le au soo. Cristiano ngu eseia. Le amo ua le lava. Le amo, le ungarkala, le amo ele i mawhai e kako kama. Po o kako ngi. Na whenko mai a mai ia i ko kula fongo e ave i tangata e whapolonga i kangaka wa uma whasa alotoina ele atua. I le amo e le i mawhai e o kako kama maka ko ia kau kere i mawhai ngā monga. Ie, a le whela koe mai. Ngā lu ngala lol fongo le kalesia la so le whamai lola i whai upo e kor whamai ua mōli e foi i la tō le kalesia ua iu yatu i la tō i foi nie ma sa Maria ua whaamatala ina atu ai le liliu mai o nu ese ua whaatupu atu foi le oli tele le au so umalava ua o i la tō Jerusalema o na talia leo i la tō le kalesia ma le au apostolo ma toe ina ua la fola ina atu me tele ua whaia ele atua e ala ia ila ua. Awai. Whai upo e ongo ona whapatupoto lea o le au apostolo matoe ina e filifili le nei mea ua tele le fina wai. Ona tū lea o Petero i lunga ua whape atu ia te ila atou le au soe ua utou i loa ua leva ona filifili le atua so tātou ia langona mai e tangata o nu ese le upo le tala le lei ilo nei ngutu ma latou taliton wai. O le atua fo i o le silafia loto ua moli mau o ia ia te ilatou i lona foa i atu le angangapa ia te ilatou peio i tātou nei. Wana le wha ese ina fo i tātou ma i ilatou i lona wha amama ina o latou loto i le wha atua. Si? Wha ola inga la kou, wha ola inga kakango ese i le wha atua. E leo se tū la fono. Lea la e oke pekelu i. Nawa whenga kou whai mai ua le si mea lea, o sa paki. A whenko whai mai ave le amo le whapolonga i kangaka ua umaunga whaola inga it's not right. A pe tae o tā ofi, o tātou tā ofi, o le alofa tū no le li o Yesu Keriso, e whaola ina i tātou whaapeio i lātou lava.
Ua ngā le whātua whaola ina ai. Whaapea la ke ue se kua ngā mangaku fu ngā le whaapea o le o lo kausi sa paki e ke whaola i ngai. Po o le tausi tū la whono e fia mai ai. Ia le atua. Wrong. E alan tātou wola whaapa ia ina ma o la amana ia polo a inga le atua. O ngā ua whaola ina i tātou. E le eise condition o le mea lea. E ke le mwhainga e whawhiawhia i le atua le tausi ngā tū la whono. E ke whawhiawhia i le atua i le whaatua e oso aku i ngā luenga o umana whaie. E ke riso. Pau fo ngā kāka ngā usta ia le tū la whono i lona atoanga. Ua ngā Iesu. Nea whai mai ia peke. Kusa la kou ma kākou. O whaola inga kākou i le whaatua. Ai le whapea la whoringa mai e le anga tū la whono. But come back to the very beginning. A whapea o Iese Kersiano o lai kausi i la skonga. Kausi mani wha maoni ia vi i aile atua. A whapea kausi vungal koe ngā mea ngā vungal whapea ina ia fia mai le atua. I don't think that's a right motive, right reason. O ngā ua uma o ngā fia mai le atua. E aola e tātou o ngā whai ma le marama le ilua. E leo kā konga mai e. O ka unga la ka kuspaia. It's a Jewish Sabbath. O le sapati whai ukaia. E leo kā kongi ukaia. A whapera ua eile sa olu tonga le Kersiano e filfili e ngai e pola le aso. Filfili, whai mai paulo i mangingo le kara paulo e alum. Wha mai isi o sili lesi aso, mai isi o kusa aso uma. Ia awal whamsingo o e ngā filfili le aso lea ngai lo. So on menga kaunga iai malama le au Kersiano ia iloa mamai o i o lelei le sapati ele avea i Kersiano se vanga ala ka ngalue i da sapaki de pefa Yesu wa pe ko kulido ar si le si o ngore sa Yesu i de bele Pakili. Ua whai lau sa paki. Whai ari lei. Yeah, kind of. Ua fuore whai a. Lei lau sa paki. Ua re kausi a pe ke whakau ka wā mai. Iska kalwhenga kausi ngā lau sa paki. Ua kusa ma pe whangale pe makinkinga o karau. Pe a ka ngua sa paki. Leanga fui. E loko sfiku matonu a loko sfiku le ngan makoa inga I can't think of anyone is men makoa inga I o le sfiku mako ya a kelo la ma foi matu ngu ia le a sa ole ya ole il sa a kausa paki kausa le ia vi ia ile tua a wale le kusili ma it kala la ele o kausi ka kofo ia o kofo ngai le o kausi sa paki ia wale o kusia lima ile o kausi fai ia le ko waso mai na rave maka kuspa ia o sa o tonga o ia tato a ka ulola le asusa o le aso o le ali o le aso fkauile ia le o Kersiano ia mo kingoa o malasa alo fkau ile o Kersiano meet together, pray together, worship together. Ale o fai mai le sa pakio isara elua ala sao le kalesi ala safi o kilo e kile o saula e kile o saula e fai le mea ki fai mai ia ngale manga ia lola ia le pe vola le au to sapat a ko sapaki make sure o sapati ngofo le fale a o le fai se mea la fa sa pe la songa nga we fil ia yeah and again the church is not under the law, Mosaic law. Ele o lalo le kula funga Mose le ekalesia ua umang fa salo toina tato e kam felo ka ko ko inga le au ngalo le ftu no ka ko o mangingo nga male mal tu fa fe nga yo mera ye Yes.
Ia no masano leo wa fa umako sini do piko ia. Tatu pupe ise me ki koe koe sini ia ma koe fa lau ki lei fo ine. O leo ngā hui moni tau o tatu muta o pule ni hui ia fia. Pea o leo hui tatu tele noi na a ua whai le aso e te tapua ai whai le lei. Tapua ai ia i loa ua ave ia i lo se lau pasene. Ua le upa tonu mai tatu po le aso e te tapua ia pule o le aso i kapua ia. Ai o le aso leo ua umanga kako ke poko ai. Ia whai le lei sa pakira kai. Fai fa le lele so ka po ia kan kala ko ia awol fe ku ia awol fe uta awol fa singole li mo le si fai ke o to awol fe wa nge me ani o to fa le anga ina o fa le anga ka destroy yourself by doing that so Cristiano po ku nga Cristiano ia pas ese ne pa me haftai mole a fiel tatu tala ne fia so swangi le tuai i lana fa na Cristiano ia fai un tangata tapua pole ala vale asu ia tapua i mali loa pe kala paulo o kalo ngefu kalo mai lo ma fau pray with knowledge, pray with your understanding wala alta wasu ia paula ia fafta tu ne fiafi fa fonga ia tatu ikaresia ia me se tatu paanga ia matu le nga fafta i fo wa le wo ma imangingo ne fiafi le sapaki dia ia po ai fo inga ai ia ala fo no vinga ia va ka se fo imali tu le ikaresia anga e sapaki ia le o ma pala male ni fiafi va kwena nga fa fai le sunga fa fenga tatupu o le ufa soa ia nga ka le tu fo imali vai no la fiong pa ia le tu ne fiafi ia o le masan lava nga le tu fa manuia pe malo sia tu ia waranga ai maktato por kala multato uso i vai so ia au te taritonu ia o le taunu o le talanoa le uso ne ia fiafi ia o te lofo se mta au posilio na taua ia fa manu luot fo fa fo wala aloa se fa matalanga le fiafi le sapati ia manu i fale o tofi ngalo te lo ia le tua ia le tato maftanga ia le ia fiafi fa manu ia le tua lo to tau mal vers fo mo le talanoa le uso to fa so i fu